Nyuma y'amagambo y'urwango, amagambo y'ubugome, amagambo y'uburozi yavuzwe na General Major Sylvain Ekenge Bomusa i Kinshasa kuri televiziyo y'igihugu, amahanga yose yakomeje kwamagana bikomeye cyane aya magambo y'uyu musirikare wo ku rwego rwo hejuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba abazungu b'ingeri zitandukanye, abanyamakuru ndetse n'abanyapolitiki batandukanye, kuva ku nshuti zabo z'akadosoka Ububiligi, Abanyafurika ndetse n'abakorewe uko kwangizwa. Abavuzwa ayo magambo nabo bakomeje kugenda nabo bamagana ku buryo budasubirwaho amagambo yavuzwe n'uyu musirikare wo ku rwego rwo hejuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngiye kubagezaho rero ibyatangajwe n'umunyamakuru wa Al Jazeera ubwo yavugaga kuri aya magambo yavuzwe n'uyu sirikare ukomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse uyu munyamakuru bivuga mu nkuru yateguriye kuri Al Jazeera, ndetse akaba ari n'umuntu wigereye kuri tele akamenya ibiri kuba mu karere k'ibiyaga bigari. Reka mbagezeho rero ibyo yatangaje. Yagize ati, kuva nagira mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu ntangiriro nahereye muri Uganda, nyuma njya gutura mu Rwanda, nakurikiranye hafi amakuru mu magambo y'abanyapolitike no mu butumwa bwabo ku mbuga nkoranyambaga. Kenshi havugwa ku ngingo y'urwango. Icyo gihe natekerezaga ko byari bifitanye isano n'isabukuru y'imyaka 30 ishize habaye jenoside yakorewe Abatutsi, kuko nageze i Kigali mbere gato y'icyo gikorwa cyo kwibuka. Uko igihe cyagiye gihita, nkurikiranira hafi ikibazo cy'umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'amakuru n'amashusho byavagayo bigenda bigera ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza ubwicanyi, gusuzugura imirambo no gutera amabuye. Hanyuma hakiyongera imirwano hagati y'impande zitandukanye muri ako gace kamaze igihe gashyushye, bigaherekezwa no gutunga agatoki no gushinjanya ku rwego rw'ibihugu. Nibwo nasobanukiye ko ikibazo kirenze kure urugero rw'ikibazo cya politiki gusa, ahubwo ni umwiryane w'ibibazo byegeranyijwe n'amateka akomeye yasizwe n'abakoloni muri aka karere, ku buryo nubwo hakorwamo ubushakashatsi bwinshi bidashoboka kubisobanura byose mu buryo buhagije. Ariko kugaruka kenshi ku izina Abatutsi, iryo zina rimaze igihe kinini riherekeza abakurikirana ikibazo cy'ibiyaga bigari kuva mu mpera z'ikinyejana cya 19, rinyuze mu ntambara n'ubwicanyi bwo mu karere, kugeza ku magambo aherutse gutangazwa n'uvugira ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mashusho ya televiziyo mu minsi ishize, aho yavugaga ko gushaka abagore b'Abatutsi n'ingaruka zishobora kubikomokaho, bituma hibazwa n'izihe nkomoko z'iyo mvugo. Itangazo risebanya. Yagize ati, nyuma y'amagambo y'uvugira ingabo, ubukuru bw'ingabo z'igihugu Etat Major General za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko buhagaritse by'agateganyo ku mirimo uvugira ingabo General Sylvain Ekenge kubera amagambo yatangaje kuri televiziyo y'igihugu arimo gusebanya no gutuka umuryango w'Abatutsi. Mu itangazo ryabo ubukuru bw'ingabo bwavuze ko ayo magambo atagaragaza na gato imyanya yemewe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa y'umugaba mukuru w'ingabo akaba na perezida wa Repubulika ndetse n'iya guverinoma. Iryo tangazo ryasabye kandi abaturage bose kugumana ubumwe, gufatana mu nda no kwirinda imvugo y'urwango mu rwego rwo gushyigikira ingabo z'igihugu mu gusohoza inshingano zayo n'icyubahiro. Itangazo ryamagana. General Sylvain Ekenge yari yavuze mu kiganiro cya televiziyo ko gushaka abagore b'Abatutsi bizatuma havuka abana bafite isura n'imiterere y'Abatutsi, kuko bo babona ko ari ubwoko buhanitse. Anongeraho ko uburyo bwa ubwenge ubwo yise nyine ngo ubwenge bivuga ubwenge n'ubuhanga, kari igitekerezo gitozwa no gucengezwa no mu bagore n'abana. Generali ngo akaba yarashinje u Rwanda gucengeza ibinyoma n'uburiganya mu mitima y'abana bato, hanyuma bagakura ibyo bigishwa ahagaragara nk'ubwenge. Yongeraho ko ubuyobozi bw'u Rwanda bufite umugambi wo guhungabanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inzego zayo.
uyu munyamakuru yagize ati ibisubizo n'ingaruka, ngo amagambo ya Ekenge yateye imyitwarire ikaze ku rwego rw'akarere no ku rwego mpuzamahanga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi, igihugu gifite umurage ukomeye cyane mu mateka y'akarere, Maxime Prévost, yatangaje ko atunguwe bikabije n'amagambo yatangajwe n'uvugira ingabo za Kongo agamije urwango rwo kwanga abatutsi, agamije umuryango w'abatutsi. Yongeraho mu butumwa yacishije ku rubuga rwa X ati iyi ni imyitwarire isesereza cyane yakozwe n'uhagarariye leta ku mugaragaro. Yashimangiye ko amagambo nk'ayo ayamagana mu magambo akomeye cyane, anongeraho ko imvugo y'urwango igomba kwamaganwa no kwangwa mu bihe byose, kandi ubwiyunge n'ubwumvikane bw'igihugu ntibwubakwa keretse ku mwuka wo kwihanganirana no gushyira bose hamwe mu muryango mugari. Ku ruhande rwe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yanenze bikomeye, uvuga ngo niwe wabanje kurenga bikomeye ubutegetsi bwa Kongo, avuga ati ubutegetsi bwa Kinshasa burimo kurohama ku muvuduko uteye ubwoba mu mwijima ufite isura ya jenoside. Yongeraho ko Kinshasa itagitera inkunga gusa abafatanyabikorwa bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mitwe ya FDLR, cyangwa igatera igitutu abatutsi bo muri Kongo, ahubwo ubu yanahinduye ku mugaragaro imvugo y'urwango politiki ya leta. Nduhungirehe yashinje uvugira ingabo za Kongo kwakira no gukwirakwiza amategeko 10 y'abahutu yakoreshejwe nk'igikoresho cyo gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Abinyujije kuri televiziyo y'igihugu, yongeyeho ko amagambo ya Ekenge yaje mu murongo wo kwakira imvugo n'imvugo ngingo by'abateza imbere ideoloji ya jenoside, kandi agaragaza ko Ekenge asubiramo inyigisho z'ubukoloni zashyizeho imizi y'amacakubiri ashingiye ku moko. Uyu munyamakuru ati imizi y'amacakubiri. Mu rwego rwo gusobanukirwa imizi y'iki kibazo, twaganiriye n'abashakashatsi batandukanye. Umuhanga w'umunyekongo Alex Mboka atanga isesengura ku ruhare rw'ubukoloni mu gushimangira amacakubiri. Agira ati politiki y'ubukoloni yashyizeho itandukaniro rikomeye hagati y'abaturage, ibashyira mu byiciro by'abasangwa butaka n'abanyamahanga. Abatutsi bo muri Kongo babaye abahohotewe n'iyi politiki ishingiye ku guhezwa, ku buryo mu mitekerereze rusange batangiye gufatwa nk'abateye cyangwa nk'abanyamahanga bitewe n'itandukaniro ry'imiterere y'umubiri. Umushakashatsi mu bya politiki wo mu Burundi Innocent Muhizi atanga isesengura risa n'iri, ashyira umutwaro w'umuturage w'itandukaniro ku butegetsi bw'ubukoloni. Mu kiganiro yahaye Al Jazeera Net yagize ati kubera politiki z'ababirigi mu gihe cy'ubukoloni, abantu batangiye kwiyitirira kuba abahutu cyangwa abatutsi. Iri tandukaniro rikaba ryararenze imipaka y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rigakwira no mu bihugu bituranye. Mvoka abona ko ishusho yimbitse y'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo igaragaza ko kubaho kw'amatsinda ahanganye imbere muri Kongo byakomeje gukaza imyumvire y'icyitegererezo n'ivangura ribanziriza gutekerezwa rikorwa ku batutsi mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Yongeraho ko gushidikanya ku kuba abatutsi ari abenegihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'ukuri ariyo lisansi nyamukuru ikomeza gucana umuriro w'intambara iriho. Ashimangira ko gukoresha amagambo asobanura abaturage hashingiye ku basangwa butaka, abateye cyangwa abanyamahanga bitari inyigisho z'abashakashatsi b'abanyaburayi n'abakoloni gusa, ahubwo byahindutse ideoloji yahinduwe ibikorwa by'amaraso ku butaka nyirizina. Mvoka yemeza neza ko mu ishusho y'ubu y'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, abanyapolitike n'abayobozi b'amatsinda yitwaje intwaro bakomeje kwamamaza no gukwirakwiza aya macakubiri yashingiye ku ivangura. Kubw'iyo mpamvu akomeza avuga ko imitwe myinshi ya mayimayi ishingira inyigisho zayo za gisirikare ku kurengera ubutaka bwayo irwanya abatutsi bo muri Kongo.
bafatwa nk'abanyamahanga badafite uburenganzira bwo gutunga cyangwa gutura hashingiye ku miterere yabo. Ku bijyanye n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 n'iyinjira ry'impunzi z'abahutu mu burasirazuba bwa Kongo ku ntambara ikomeje, Mvoka abona ko inkuru n'imvugo za politike arizo zagize uruhare rukomeye mu gutera jenoside mu Rwanda no mu myivumbagatanyo ishingiye ku moko yabaye mu Burundi mu 1972 no mu 1993. Yongera hati kubera kuba hari hafi mu karere n'imibanire y'abantu igoranye, ikibazo cy'indangamuntu cyangwa cy'ubwoko muri Kongo cyahindutse indorerwamo ya ideoloji z'intambara zo mu bihugu bitandukanye, aho intambara zo mu gihugu zakomeje kongera umutekano muke mu muryango wa Kongo wari usanzwe woroshye. Izi ngaruka zigera no mu Burundi, aho Innocent Muhizi avuga ati ibihe by'imvururu bikomeza gushimangira amacakubiri igihe amaraso atangiye kumeneka. Abantu babona nta yandi mahitamo bafite uretse gukurikira icyerekezo abanyapolitiki babashyiramo, bagatangira kwitirira kuba abahutu cyangwa abatutsi bashaka kwirindira umutekano. Asoza agira ati iyo nzira ibaganisha buhoro buhoro ku kwibagirwa indangamuntu, ku kwibagirwa isoko yabo ihuza bose. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane, amahanga atagiye kugenda asobanurirwa ukuri ku bikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bakomeje kugenda bavuga ibitangazwa na leta ya Kinshasa gusa batavuga ukuri. Ariko Al Jazeera yatangiye inzira nziza nk'uko twakomeje kugenda tubagezaho mu nkuru zacu zigiye zitandukanye, yaba guhera muri Uvira ndetse n'izindi nkuru zose zitandukanye bakomeje kugenda basohora. Ndabakunda cyane inshuti bakunzi ba Pirate News TV, mukomeze kugira umwaka mushya muhire wa 2026.